hakawai kapor, hakawai kasnong kabarit, ladan uwe ukana ubakerteng ujak. Te une ukana ujus ngau tanat ban lekai man kasngi, syapok jong kawai kaklau kabadon hajan jong kata kasnong. Te kala jia hakawai kasngi, kat bau ujak udang yakai hapok jong kata kaklau. Ulalap ya kawai kasnir jong kasim, kabateng syany bat kabap pernai bha. Te ujak dekat jingkuak tip ulasim ya kata kasnir baru lapet beniak ya ka. Te umlak ban tip kadai ke ai. Te sasipang kat baudang yai lenti kendit lawan mi kawai keparot bat kele keren batu bat kadaong kublai sibon bapila syam ya kini kasnir jonga ngalawat ya kalaslam to ai no menta ya ka hanga namar ladapin ai ya ka hanga ngan ai ya pi ya ke kabapikwa. Te mar kumtahi ujak ula ay kata kasndir ha kata keparot bat kata keparot kalaong yu mentapan nga ya ke kabapikwa ngan ay ya pi. Te kumta ujak ula perkat halade bat ulong koparo piyoi bakasnong jongi kalong kasnong kabarang terkong bha namar ba om juhap slap. Te nakata kadaw kibriu ki janjar bha. Te ngakwa ba pinpen hap slap hakasnong jongi kenang baki briu kinsuk bantung bantep. Te mar kumtahi kata keparat kalakenti bat kalaher syasuny. Te sasipang kilao kilasdang bandum bat kadsuny beneng kalayong bat sasipang uslap ulahap bat ulajaw. Te kumta kita kibriu kibasyong kata kasnong kilayakemen namar balawan uslap bat ujak ulapet ya kata na kajing kemen. Te kumta perlok kajing hikai na kajne kajing yathok khana kalong baladang yo ya ke kababha kajing im jongi ngimde ban perkhat tang na kabenta ya ladehi tang na kabenta kajing bha ya ladehi hendre ngide ban perkhat na kabenta kajing bha jong kivero na kabenta ka imlang kasalang na kabenta kajing bha kasnong kathau. Te tangkum ta perlok ngai bapilio kandiat ke jing hikai na kena jing ithok khona kublai sibon bapilas ngap ke kena jing ithok khona ngini kendo pat hakawai ka video kublai sibon.